Kena kalian ke isu Western District, mentah kasih. Lawan ini kali udisi Johor Western District, menikah lawan kini ke bentah. Jadi mereka jingku jong kasar ke Assam. Masih nak serang tiap orang pi. Mereka senang semarang kerter. Haban ya kiu senang lembaki nong drone para nong ma maulin nong seorang kiu. Te kumangi tiap terus kata nakalian kasar ke Assam dan Meghalaya. Ladang apa yang kejengnya pendekut. Berkini ka langpi ka hawa pok scan face ndre hidup mentang kan sarkar berarti di jela kimpala ban penbeng ting I kini ke jingle jong suka Assam ban sinak ting surok kalong kajing penken tiga ain ka status ko kumbala penbeng ba kinu ki naklang ki sarkar arti di jela ki dewan swaban selang kini project iban ya kajing itu ne kay NOC na kanu ka jela ke baki haban sina te kani ke jingle jong sarkar Assam